Ba tšea karolo ka lefapheng la Moepo ba re bjalo ke nako ya gore dikhamphane tša Moepo di beeletše go badudi le gore mmušo o tiiše letsogo go netefatša gore dipeeletšo di a phethagatšwa. Seo se tšweletše nakong ya go thakgolwa semmušo lenaneo la matlafatšo ya dikgwebo leo le bitšwago Impala Platinum and Small, Medium and Micro Enterprises ka Rustenburg provinceng ya North West. Magareng ga tše dingwe, Impala e ya go netefatša gore badudi le dikgwebo ba hwetša tlhahlo, matlafatšo le tsebo ya taolo ya dikgwebo tša selegae. Rustenburg e humile ka diminerale, fela go santse go na le tshalelo morago mabapi le tlhabololo ya metsi e Moepo e direlang mo go yona. We've awarded some big contracts to local community companies. However, I think there's still a big role to play in facilitating that and improving it. Bagwebipotlana ba re ba ipaakantse go tsweletsa dikgwebo tse. We're confident and we're fully behind this process, as are our members and the constituents. We have the capacity to deliver. Baeteledipele ba re ba eletsa letsema le ka tswelela ka katlego. I'm going to challenge all other mining communities to take what Impala is doing in making sure that we do recognize all our business forums. I do believe that the business forum is the vehicle that we must use to ensure that we create stability. Part of what we always emphasize is the fact that there should be an element of enterprise development. Bangwe ba re bagwebipotlana ba dirise tšhono eno go godisa dikgwebo tsa bona. There must be almost, would I say, rules of engagement. So people can't come and demand things, but then they are not able to provide the proper service. Bagwebipotlana ba re ba malala a laotswe. Itumeleng Kgajane, SABC News, Rustenburg.